Basengani Music Production. Uyadunguzela umkhafazi imbongi imbomvu shaya inkondlo isandla sabesilisa sabaqeda besifazane ekhayeni nombulalelano Abel ukufika kwezifo ezingalapheki okwadala uqhekeke entsheni kwandisa indlala emacikweni ukuthi sonena asazi indlela idukela ngisho isazi kusiphelele ukwazi imisebenzi phela sineziqu sifundile ubuciko buphele kuwe baba sithandazile asazi soneni indlela ibuzwa kwabaphambili bona basicisha ulwazi kungani kujeza nokuncane okuzokhula kuphile ngeyakhe imkhondo baba ayikhona siyisizukulwane esishulaka lwakho sesilubonile kazi imthandazo yethu izwile ngoba namanje kuwe baba sisilethile masiphila ngamanga sambulela iqinisa amandla esiphambano sihletisela iqalekiso esifone ezingalapheki noma ungasincisha ikhambu sipha imizimba eqinile mdali masonile sihawukele baba sipha amandla kwabantwana bakwa-Israyeli okwaDaniel emkhandlini wezingonyama sibancane siphenduza uDavide ngoba uGoliathi sihawukele baba siqeda isililo senzela abemtota wethu amaphimbo baba ungabusasishiya sinciphisela amathuno okungenani usandisela ubuhlakano kaSamsoni baba yizwe imthandazo yethu masonile sihawukele uqeda usisi ngoba sekusiphelele ukwazi indlela idukele ngisho isasi mdala ukuthi sonene nathi asazi Baba siyakhana thina sonke